wat ons nodig het en wanneer ons dit nodig het. U is 'n goeie Vader. There is none other like you. En ek dank die Heilige Gees dat ons every touch that went out this morning, we will seal it with the blood of Jesus. We seal every touch with the blood of Jesus. Holy Spirit, continue the work that you have begun. Continue the work that you have begun. En ek dank U ook, Hemelse Vader, for this word this morning. And Holy Spirit, I pray that you will bring the enlightenment this morning through these lips of clay. We bless your name, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Vanmôre kan ek sing, have I told you lately that I love you? Because I do. I love church. I love everything that it stands for. I love the people. Is church nie so 'n groot voorreg nie. Being in family. Ons weet nie die voorreg wat ons het. To be together in fellowship and experiencing the presence of God. Moenie toelaat dat die vyand in die week vir jou leuns vertel nie. As die Here vanmôre vir jou iets gedoen het, sy Heilige Gees jou aangeraak het, hou vas aan it by faith. Don't let the enemy tempt you by lies. Ons is in ons series Living with Purpose. Living with Purpose, en ons is vanmôre in ons laaste boodskap van die 6 boodskap reeks. Living with Purpose. Die eerste boodskap was fondasie. Dan ons eerste purpose is wat? Wat is ons eerste purpose? Wat is ons tweede purpose? Family. Family. Connections, fellowship. Wat is ons derde purpose? Becoming like Jesus. Becoming like Jesus, developing the character of Jesus. Dan die vierde purpose is shaped. Shaped specifically by God. Dan die vyfde purpose is waarna ons gaan kyk vanmôre, and it's given a mission. Given a mission. Goed, waaruit kry ons hierdie purposes? Where do we get these 5 purposes that we've been preaching about? In the Great Commandment and the Great Commission. En ek lees vanoggend the Great Commission weer eens vir julle. And it's not the great suggestion. As jy wil, as jy so voel, as jy so dink. It's the Great Commission. Matthew 28 verse 18 to 20 in the New Life Version says, Jesus came and said to them, all power has been given to me in heaven and earth. Go and make followers of all nations. This is called evangelism. This is called reaching out. This is called missions. Say, I was made for a mission. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is called family. Teach them to do all things that I have told you. This is called becoming like Jesus, discipleship. And I will be with you always, even to the ends of the world. So our ministry is service to believers. Ministry is service to believers, die kerk. Dis waarvoor ons ministry ontvang het. And then we have a service which is called missions to the world or unbelievers. Ministry is for the church. And then we have been given a mission called, we are called agents of heaven. We are called agents of heaven. Mission kom van die Latynse woord vir sending. Sending of stuur. Missions kom van die Latynse woord sending, stuur. En dit kry ons in Johannes 20 vers 21, John 20 verse 21. And again he said, peace be with you, as the Father has sent me,
So I am sending you. Daai sending en send praat van mission. I'm sending you on a mission. En as jy iemand stuur, dan beteken dit dat hulle het die autoriteit om te doen wat jy hulle voorgestuur het om te doen. Kan jy sê amen? So what did Jesus do on earth while he was here for the 33 years? Wat het Jesus gedoen? He reconciled people back to the Father. He reconciled people back to the Father. Reconciliation, as ons die woord opdeel in re en conciliation, consolideer beteken, jy maak dit weer heel, jy maak dit een. Kan jy saamstem? Dis wat consolideer beteken. So as hy sê reconciliation, beteken dit dat ons moet weer teruggaan soos wat dit was saam met die Vader. In Genesis het Adam saam met die Vader gewandel, terug in verhouding. So as ons gaan kyk na die Hebreëse woord, dan beteken reconciliation, connection with God in friendship. Reconciliation beteken connection with God in friendship. 2 Corinthians 5 verse 18 to 20 in the Message translation say, God has given us the task of telling everyone what he is doing. We are Christ's representatives, ambassadeurs. Onthou u die boodskap oor ambassadeurs, dat ons is ambassadeurs. We are representatives or ambassadors. God uses us to persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. We are speaking for Christ himself now. Become friends with God. He's already a friend with you. This is the work of reconciliation. Bringing people into friendship with God. Dis wat Jesus gedoen het. En toe sê Jesus, dit wat ek in my fisiese liggaam gedoen het, gaan julle as die bruid, as die liggaam, nou aan in die geestelike liggaam. Hier is die aflosstokkie, julle hardloop nou verder. Reconciliation, dis ons werk. It's our mission. Reconciliation, bringing people back home. Matteus 4 vers 19, en al die manne kan seker nie wag vir hierdie nie. Ek is seker al die manne het dit eerste raak gesien. Matteus 4 vers 19 sê, follow me and I'll show you how to fish for men. Follow me and I will show you how to fish for men. Die implikasie van hierdie skrif sê, if you're not fishing, you're not really following. If you're not fishing, you're not really following. The proof that you are part of God's family is that you are bringing people into the family. Ons het twee voorregte in hierdie mission. We have two privileges in this mission. The first privilege is, we are sent to be agents, and while we are sent to be agents, we are not sent to do it alone. Dis die eerste voorreg. You are not alone. Hoekom? 2 Timothy 1 verse 7 to 8 in the Living Bible say, the Holy Spirit, God's gift to you, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them. If you will stir up this inner power, you will never be afraid to tell others about our Lord. 2 Timothy 1 verse 7 to 8, en hierdie is in die Living Bible. In die Living Bible. Want ons is bietjie skrikkerig vir evangelism. Ons dink, en dit soek om ek nie evangelism as die woord gebruik van môre nie, maar missions. We are all sent on a mission. Want ons dink evangelism is vir daai een of twee specially anointed people daarvoor. Dis vir daai mense wat dit kan doen, en wat nie skaam is nie, en wat nie bang is nie, en wat nie, ons dink is vir hulle. So ons gedagtes gaan nie eers evangelism toe nie, because it's not my personality. But from the message of last week, God said that you are shaped specifically.
So God weet of jy 'n introvert is of 'n ekstrovert is, of jy hou van mense, of jy jou energie kry van mense, of wanneer jy alleen is. But your mission is still in the commission. So of jy 'n introvert is en of jy 'n ekstrovert is, of jy hou van mense of jy nie hou van mense nie, the commission is not a suggestion. If you are part of the family of God, you are an agent and you need to bring people back into the family of God. Jy sien so baie amens hier nie. Dan is die tweede voorreg wat ons het in missions, die tweede voorreg, to represent the Father. To represent the Father. Ons het die voorreg om met ons Vader hande te vat en om die koninkryk te bou. Die koninkryk is die enigste lewende ding wat gaan aangaan tot in ewigheid. Daar's net twee dinge wat ons in ewigheid invat. My karakter en mense. Dis al. Twee dinge wat in ewigheid ingaan. My karakter en mense. Dit is hoekom the 10 Commandments is about relationships. The first 4 about my relationship with God and the other 6 about my relationship with people. En dan is daar net twee dinge wat jy nie in die hemel kan doen nie. Sonde en mense vertel van Jesus. We can worship in heaven, we can fellowship in heaven, we can even grow in heaven. But you cannot share the gospel in heaven and you cannot sin. So if we are part of the family of God, dan beteken dit dat ons volg nou nie meer die roete van sonde nie. Dan beteken dit dat ons het 'n missie. Ons het 'n missie. In Handelinge, Acts 1 verse 7 to 8. In Handelinge 1 vers 7 tot 8, kom die disippels en hulle sê vir Jesus, wanneer kom u terug? Hulle wil uitvind oor die profeties. Wanneer kom u terug? Wanneer kan ons u verwag? En Jesus antwoord hulle nie eers nie. Hy draai die onderwerp na evangelisasie. God was saying to them, focus on your mission. Focus on your mission. Sê saam met my, my werk is om ander huis toe te bring. Matthew 24 verse 14 says, the good news, the message of the kingdom will be preached all over the world, a witness staked out in every country, and then the end will come. Hierdie skrif sê, dat ons as die kerk kan die seisoen bepaal oor hoe vinnig of Jesus nie terugkom of terugkom nie. Jesus sê dat net die Vader weet die dag en die datum. Net die Vader weet die dag en die datum. But we have a mission, and if we aren't fulfilling the mission that God gave in the commission, we can be, ons hou terug dat Jesus vinniger kan terugkom. We are delaying. We are delaying the coming back of Jesus. Dis wat hierdie skrif sê. Because this is the function of the church. So hierdie 5 doelwitte van ons lewe gaan vra. This worship family, becoming like Jesus, serving in ministry in the church, and sharing the gospel, sharing our hope. Hierdie 5 doelwitte gaan sê dat jy jou agenda moet neersit. And you need to take up God's agenda. Dis wat hierdie 5 doelwitte sê. Dit sê dat ek bid nie nou meer, God, please bless what I'm doing. It says that we are praying, God, let me see, let me be part of what you are blessing. Help me to do what you are blessing. So nou sê dit, wanneer ons kom by die 5de doelwit van hoekom ons hier is, dat ons nie nou meer kan dink selfgesentreerd nie. It's not about me, sê dit, it's not about
me. Sê dit weer. It's not about me. It's not about me. It's not about me. Dis nou om 'n kontrak, 'n skoon papier te vat, 'n kontrak, en jy teken jou naam onder, en jy gee die kontrak vir Vader en sê, Vader, fill in the details, terwyl jy klaar geteken het daarbey. Romeine 6 vers 13 in die Living Bible sê, but give yourselves completely to God, every part of you. Be tools in the hands of God to be used for His good purposes. To be used for His good purposes. Wat is die purposes? Worship, family, discipleship, growing in the character of Jesus, serving in the body of Christ, and sharing your hope. Sharing your hope. There's nothing that God won't do for those committed to serving the kingdom. There's nothing that God won't do for those committed to serving the kingdom. Ek lees vir julle Matthew 6 verse 33 in the New Century Version. Nou ons ken hierdie skrif. But listen to it in the New Century Version. It says, seek first God's kingdom and what God wants. And what God wants. Then all your other needs will be met as well. Because it's when you start seeking the kingdom of God, wat jy besef al die ander dinge was nie eintlik so belangrik nie. And there comes a satisfaction within your spirit when you start seeking the kingdom. Okay. As hy sê ons is dan nou vissers van mense, hoe vang ek 'n vis? Gedamp. Ek sit aas aan, hè. En sommige visse hou van pap met piesang en ander hou van curry, ja. En ander hou van daai blinkvissies met die blinkers in. Ons gebruik hulle vir oorbelle, nie vir aas nie. Maar om 'n vis te vang, moet ek 'n aas opsit. Waar is my visserman? Sal jy asseblief vir my hier kom sit, my visserman? Ek moes iemand inhuur vanoggend om vir my hierdie te kon demonstreer, want ek weet nie hoe hierdie ding werk nie. Ek het iemand ingehuur. So ons kort 'n aas. Om 'n vis te vang, het jy 'n aas nodig. Okay. So how do I represent, as my werk is to be an agent of the kingdom, hoe gaan ek die Vader represent? Hoe gaan ek dit doen? By telling my life story. By telling my life story is hoe ek die Vader gaan represent. En ek gaan nou vanoggend vir julle 4 areas gee, 4 gedeeltes, 4 soorte aas wat Vader ons gegee het to be fishers of men. Want ons gedagtes van evangelism het vasgehak by ek moet 'n fancy hempie aantrek waar daar staan Jesus en dan gaan ek na iemand toe en ek sê vir hulle, ken jy Jesus? En dan sê hulle soos, wow, wie is jy? Waar kom jy vandaan? So wat ek vanoggend wil sê is, ons as die family of God, we need to think bigger. Evangelism het meer in dit as dit. You are an agent of change. And to represent the Father, God has given you the bait for the fish. God has given you the bait for the fish. Nou kan ons nie meer sê, ek kan dit nie doen nie, ek voel nie braaf genoeg nie, dis nie my persoonlikheid nie, want nou sê 1 Thessalonians 1 vers 8. 1 Thessalonians 1 vers 8 in die Message translation sê, your lives are echoing the Father's, the Master's word. The news of your faith in Christ is out. We don't even have to say anything anymore. You are the message. Sê ek is die boodskap. I am the message. So hoe gaan represent ek dan die Vader? Wat is die aas wat Vader my gegee het to be a fisher of men? Because God won't give you an authority to do something without giving you the how.
without giving you the how. Iets wat ons kan onthou is dat almal het dieselfde behoeftes en begeertes. Almal. Mense, believers, unbelievers, almal het dieselfde behoeftes, begeertes. Ons almal wil graag voel ons behoort. Ons wil graag voel ons groei, ons ontwikkel, dat ons nie stagnant is op een plek nie. We want to feel significant. We want to feel a sense of security and self-worth. So wanneer ons dan nou iemand benader, het ek dit in gedagte. We want the same things. We want the same things. And only God can give this. Only God can fulfill these needs. Only God can fulfill these needs. Nou sê 1 Johannes 5 vers 10. 1 Johannes 5 vers 10. God's word translation say, those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. The testimony of God in them. We are never commanded in the word to share our faith. We are never commanded in the word of God to share our faith. Jy is nie gevra om jou geloof te deel nie. But you are commanded to share your hope. You are commanded to share your hope. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 15 tot 16, also in the New Century Version, it says, always be ready to answer everyone who asks you to explain about the hope you have, but answer in a gentle way with respect. The hope you have. Daar's net een weg na die Vader. But there are many ways to Jesus. Sommiges het na Jesus toe gekom deur 'n genesing. Sommiges het na Jesus toe gekom deur 'n profetiese woord. Sommiges het na Jesus toe gekom om te sien wat het hy gedoen, wat het hy gesê. Some people came to Jesus by hearing, by seeing, by being healed. Many ways to come to Jesus. Only one way to the Father. And that's through Jesus. So my heel eerste aas. Die heel eerste aas aan my visstok. Vang hy visie dan nie wel, daai aas. Die heel eerste aas aan my visstok is called my testimony. It's called my testimony. Onthou, wat is jou lewensaas? Wat noem ons hierdie boks? My lewensstorie. Dis wat ons hierdie boks noem. My life message. Want hy sê that the testimony of God is now within us. Amen? The testimony of God is waar? Within me. So in my lewensstorie is die boks waarin die aas is. Nou moet ons uitvind wat is die aas sodat ek die vis kan vang. Hoekom maak hierdie onderwerp ons nie opgewonde nie? Because we don't know the love of the Father enough. Because the more you know the love of the Father, the more you would like to share it with people. When they say, it's not in the will of Jesus that any would be lost, but that all hearts and minds would be changed. So this message, in essence, is God saying, come closer to my heart, that I can show you how much I love you, I love people, so that you can be an effective agent for me in the kingdom. Amen? So die eerste aas is my testimony, en dit sê, hoe het jou storie met Jesus begin? Waar het jy Jesus ontmoet, en wat is die verskil wat Jesus in jou lewe gemaak het? What's the difference that God made in your life? That Jesus made in your life? You can go and read in 1 Peter 2 verse 9 to 10, and it says that you should share to people the experiences you had. Dan die tweede ding onder my testimony, my getuienis is, persoonlike ervarings met Jesus. Die eerste een is, hoe het Jesus deel geword van jou storie?
waar jou storie, jou wandel met Jesus begin, en dan jou persoonlike ervarings met Jesus. En Acts, Handelinge 1 vers 8 in the New Living Translation sê, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere." Telling people about me everywhere. Witnesses. 'n Witness is 'n getuie, en in 'n hofsaal roep hulle die getuie om te kom vertel what they saw, what they experienced. Dis nie die prokureur nie. Die prokureur is die een wat die feite gee en wat 'n besluit verwag. Evangelism isn't going to people, giving them facts and then expecting a decision. Ons is nie geroep as prokureurs nie. We are called as witnesses. A witness is called to give them the story of what you saw, of what you experienced. Maar ons dink dat being evangelistic, om uit te gaan en vir mense te vertel van Jesus, gaan soos 'n prokureur. You need to go out and then you need to know the facts of the Bible, you need to know al die teologie rondom dit, en dan moet jy vir hulle sê, en dan moet jy verwag 'n antwoord. But God says, be my witnesses. Be my witnesses and do it gentle and with respect. Gentle and with respect. Represent the Father with gentleness and with respect. Jou storie is uniek tot jou, en niemand anders het dieselfde storie as jy nie. Dit het ons nou gesien in laasweek with Shaped. Net soos wat jy shaped is vir jou bediening vir die liggaam, you are shaped for serving unbelievers as well. For your mission. It's your shape that those people, those sekere visse, wat net jy die aas voor gaan hê. Ons weet met die visvang, gaan ons na een dam toe, dan sit hulle aas op, yes, en vang hy visse so. Dan gaan ons na 'n ander dam toe, sit hulle dieselfde aas op, sit die hele dag langs die dam. Dis of die verkeerde dam, of die verkeerde aas. And my bet is on, it's the wrong bait. Die verkeerde aas. Maar die Here het in jou visvang toolbox vir jou alles gegee wat jy nodig het om die vis te vang in die dam waar jy is. Want die Here het jou in 'n spesifieke dam gesit waar jy is, and God gave you the bait vir jou dam. We are called to reconcile people back to God. Wie het die grootste effek of jy 'n produk koop of nie? Die welgesproke verkoopsman of die gelukkige kliënt? Wie het die grootste effek op jy besluit gaan jy daai produk koop of nie? Die wie? Hierdie is die verkoopsman se plek. Julle is die kliënte. So hoe gaan jy vir die ander vertel? Gaan dit die verkoopsman se werk wees? Die verkoopsman kan die beste boodskap voorberei, met visstokke en al. Maar dis die gelukkige kliënte, wat vir mense gaan sê, you need Jesus. Die gelukkige kliënte. So if we are called to reconcile people back to the Father, dan beteken dit dat my stories word die bakstene, sodat ek 'n brug kan bou tussen my en unbelievers, sodat Jesus oor die brug kan loop. Dis wat my stories is. So God will use elke probleem, elke uitdaging, elke challenge, elke krisis waardeur jy gegaan het. Elke krisis, elke uitdaging, elke probleem. He will use as bricks, sodat jy 'n brug kan bou tussen jou and those not yet having hope, sodat Jesus kan oorloop van jou hart na hulle hart. Maar nou is die ding dat ons weet nie wat is ons stories nie, want goed gebeur,
and God comes through, en net so vinnig soos wat dit met ons gebeur, so vinnig vergeet ons en gaan aan na die volgende probleem. Maar wat het in die Ou Testament gebeur? Hulle het altare gebou. Every time God took them through something, some trial, some challenge, moes hulle 'n altaar bou van wat? Remembrance. Remembering what God has done for you. As jy dit nie neergeskryf het op papier nie, het jy nog nie 'n altaar gebou nie. En wanneer jy dit neerskryf op papier, bou jy 'n altaar. So dan wanneer iemand kom voor die Rooi See, kan jy sê, maar ons was deur die Rooi See, kom ek vertel jou my storie. En wat doen jy dan? Jy bou 'n brug van jou hart na hulle hart, sodat die man genaamd Hoop kan oorstap na hulle toe. Maar as jy nie jou stories ken nie, wat gaan jy vir hulle vertel as hulle voor die Rooi See staan? Dan is die tweede aas wat jy in jou toolbox het. Die tweede aas gaan met jy daar agter daar by Mel. Mel, vang hy aas. Vang hy aas. En hierdie aas se naam is Life Lessons, lewenslesse. Kan ek met die hand sien wie het al 'n lewensles of 2 gehad? Okay, kyk gou om jou. Kyk gou om jou, wie het al 'n lewensles of 2 gehad? Julle ook. So het jy jou aas om die vis te vang? Absoluut. Hoe het Jesus jou deur die lewenslesse geleer? Wat het hy jou geleer? Is dit in finansies, in jou huwelik, met jou kinders? There's no story too small. In jou mind? Wat 'n battle het jy, moes jy veg en het jy oorwin? Dis 'n aas. That's part of your story. En nou het ek ons maastoer gevra, om vir ons net 'n lewensles te kom verduidelik, hoe Heilige Gees al met haar gewerk het, in 'n lewensles. Maastoer. Vandag is ek 'n gelukkige kliënt. En ek kom vir julle hoop gee. Maar ek kan net dit met julle deel. Jy weet, all of us, we experience difficult times and challenging situations. It might be at work, in your marriage, with relationships with people. Wherever you go, you might experience a challenging situation. The flesh in us normally says that we need to react. I need to handle this. But you know, one lesson that I've learned the last 4 months, dis 'n lewensles wat my hele lewe verander het. Nou sê mense, hoekom het jy stil geword? Nou, ek het nie stil geword nie, ek het wys geword. You know why? Because God shared with me something, Holy Spirit, in one situation. It was such a difficult situation, and I wanted to handle it, and I just heard this. You know, that moment when you want to complain about what's happening to you. In that moment, when I wanted to open my mouth, I just heard this. I'm the God who sees. Hagar kom en sy sê, I've got to know the God who sees, El Roy. God sees. And then in Psalms, I think it's Psalms 34, it says that God is the God who hears. You know, the God who sees knows how much hair you've got on your head, and He knows every tear. Hy het dit getel, hy ken jou trane. Ja. And God, the God who sees and the God who hears, Psalms 37 says, He is your vindicator. So that means it brings us to a new place. I don't need to fight, I can just love. Because there's so much hope, there's so much grace and mercy with God that I don't need to handle the situations. God sees them, He hears them, and He's the vindicator. He's the God of hope. So all that I want to do this morning is just to build a bridge to your heart. So in a difficult situation at work, God sees it, He hears it, and He will vindicate you.
So just be still and just love. In your marriage, instead of taking all the weapons and saying, okay, Boetie, kom ons sit om die tafel, laat ons net hierdie ding oor kan gesels. Sê die Here nie dit nie. He says, I will do it on your behalf. I am the God who sees, I hear, and I'm your vindicator. And I just want to encourage you that He is God, but He's not God there. He's God here. He's God here. He's the God who wants to be in a relationship with us. We must just allow Him. So wat is jou lewenslesse? En wat het Heilige Gees al deur jou lewenslesse met jou gedeel? Of het jy net nog nie lank genoeg gaan stil sit om die altare te bou nie? Die altare van remembrance. So wat is die eerste aas? Getuienis. Jy het 'n storie. Die tweede een is lewenslesse. Jy het lewenslesse wat kan hoop bring vir die wat nog nie glo nie, wat nie hoop het nie. Wat nie hoop het nie. Lewenslesse wat Heilige Gees jou geleer het deur mislukkings, finansies, depressie, wagseisoene. Wagseisoene. Want almal van ons moes al deur 'n wagseisoen gaan. Teleurstellings, verhoudings. Wat het Heilige Gees jou geleer deur daai lewenslesse? Dan is die derde aas. Die derde aas in jou toolbox. Hierdie man gaan 'n ander dam soek vir die visse. Daar sê dan Leonie, vang hy aas. En dit is genoemd godly passions. God gegewe passies. Dit waaroor jy die meeste omgee. Dit waaroor jy die meeste omgee. God is passievol. God is passievol en hoe nader jy aan hom groei, He will stir a passion that is also important for Him. He will stir that passion in your heart so that you may be a spreekbuis in daai area for the kingdom. And God will work through things that you've experienced. Maybe abuse, maybe infertility, maybe depression, maybe a disease. Wat is dit waarmee jy moet worstel of geworstel het? Wat is daai ding? Want dis in daai area waar passie wakker gemaak gaan word, sodat jy 'n spreekbuis kan wees in daai area vir hulle wat nie hoop het nie. God gegewe passie. So as jy passievol oor 'n probleem, are you passionate about a purpose, a principle, a group of people? As jy sê nee, ek weet nog nie regtig waaroor is ek passievol nie. What is the thing that you're struggling with? What is your biggest struggle? Take it to the heart of the Father, and He will turn it for your good and make it a passion, sodat jy 'n spreekbuis kan wees in die lewe van ander. Galatians 4 verse 18 says, "It's fine to be zealous, provided the purpose is good." Provided the purpose is good. God gives us different passions so that everything He wants done in the world will get done. So kom ons nie dieselfde passies gaan hê nie. Ons het nie dieselfde passies nie, but God uses those passions to do everything that He wants to do in the world. Kan jy sê amen? Dan is die vierde aas in jou toolbox. Die vierde aas in jou toolbox. It's called the good news. Kan jy sê good news? Die koninkryk is goeie nuus. Kan jy sê amen? 2 Peter 3 verse 9 in the New Century Version says, "He does not want anyone to be lost, but He wants all people to change their hearts and their lives." 2 punte onder sharing the good news. 2 punte. Hoe deel ek die goeie nuus? How do I share the kingdom? Number 1, live it. Number 1, live it. We need to be audio-visual Christians.
Audio-visual Christians. Dit beteken, wat ek sê en wat ek doen, moet saamloop. Dit is die grootste aanklag in jou lewe, as mense vir jou sê, jy is een mens by die kerk, maar 'n ander mens by die werk. Dit is die grootste aanklag in jou lewe, as 'n kind van die Here. Want wat the good news sê, is dat jy het alles binne in jou. God has given you everything. Sodat jou woorde en jou aksies by mekaar kan kom. Be people of integrity. People of integrity beteken mense wat heel is. Dit sê hoe ek praat en hoe ek optree kom by mekaar. Wat ek glo en wat ek leef is dieselfde. Sê jy daar's nie plek vir foute nie? Nee. It's not perfection. Ons sal nooit kom by dit nie totdat Jesus terugkom. Dan stap ons in 'n verheerlikte liggaam in. Maar dit sê, we live by a certain standard. Hoekom? Want ons het nou ons karakter ontwikkel. Remember the third purpose? Developing the character of Jesus within us. So now you need to walk the walk and talk the talk. And it needs to be the same thing. Dis hoekom jy moet oppas wat jy sê. Hoe praat jy teenoor mense? Hoe praat jy van mense by ander? Integrity, it's being a whole person. Integrity beteken ek is heel. Dit beteken wat ek sê en wat ek doen is een. Daar's nie compromise nie. Wanneer daar compromise kills your testimony. Compromise will kill your testimony. So as jy by die werk is en jou optrede en jou woorde kom nie by mekaar nie, it's compromise. And it will kill the testimony wat mense sien. Dis wat gebeur het met Lot. Lot was a righteous man. Voordat Lot in Sodom en Gomorra in is, was hy a righteous man. But because of compromise, toe hulle uitkom, het nie eers sy vrou geglo nie. Want sy het teruggekyk en begeer na dit wat sondig was. Nie een van sy vriende was gered nie. Nie een nie. Nie een het geweet van Jesus nie. Nie een van Lot se vriende nie. Because he had compromise in his heart and it killed his testimony. Terwyl Lot die een was wat saam met Abraham geloop het, die beloftes gehoor het, gesien het toe hy vir Melchisedek ontmoet het Lot gesien. Hy het dit ervaar. But because of compromise, he lost the impact of his testimony. Soveel so dat sy kinders hulle morele besluite was heeltemal omgedop. Dat hulle was okay om met hulle pa te slaap toe hulle uitkom. It's the compromise that will kill your testimony. Compromise. Watch your words. Watch your actions. Dan is die tweede punt. Listen for the needs and the hurts of people. Onthou, as ons nou sê dat ons is koninkryksmense who live by purposes, we are no longer focused inwardly. Het gaan nou nie meer, it's not about me, onthou? It's no longer about me, it's now about people. Amen? Don't no longer think like babies, but be mature in your thoughts. Wat beteken, dit gaan nou nie meer oor want nie. Okay. So nou sê hy, listen for the needs of people and the hurts of people, want dis jou sleutel van waar jy hoop moet insit. Spreuke 18 vers 13 sê in today's English version, always listen before you answer. If you don't, you are being stupid and insulting. Die geweet die Bybel sê dit? Always listen before you answer. Anders is jy stupid en insulting. Die Bybel sê dit, julle. So hoe deponeer ek hoop? Hoe gaan ek die vis vang met die aas wat God my gegee het? Deur te luister vir die behoefte en die seer, sodat ek die hoop wat Jesus binne in my gesit het, die stories, die lewenslesse kan gebruik as bakstene, dat ek 'n brug kan bou na hulle harte, sodat Jesus van hoop kan oorloop
en hulle harte kan aanraak. Maar dit gaan vra dat ek moet luister. Luister, wat is die need? Wat is die behoefte? Wat is die seer? Luister. Ore is die organs of love. Ore. What does the message of hope say? My past has been forgiven, my present has purpose, and I have a future home. In a nutshell. My past has been forgiven, my present has a very specific purpose, and I have a forever home. In a nutshell. Hoekom moet ons dit doen? En ek gaan afsluit met hierdie. Hoekom? Hoekom moet ons missions doen? Because everybody needs Jesus. Everybody needs Jesus. En jy kan hierdie gaan sien in die notas op die admin groep. Daar is skrifte by Matteus 11 vers 28 tot 29. Die tweede een is, Jesus commands us to do it. This is the Great Commission, nie the Great Suggestion nie. The Great Commission. If we want to be effective, if we want to make a difference, we need to be following the purposes of God. And one of those purposes is share your hope. Beteken dit dat jy moet op alle vlakke van die lewe hoop hê? Beteken dit dat ons het gearriveer eers, dat ons het eers alles okay, voordat ons kan hoop deel? Nee. You might be struggling in jou huwelik, maar jy het al 'n lewensles geleer oor jou mond. So you might be struggling in this one area, want God is voortdurend besig om ons te ontwikkel, ons karakters te ontwikkel. So struggling in one area, maar in 'n ander area kan jy so lank hoop oordra. There will always be one area that you can share and one area that you're working on, altyd. So jy hoef nie te wag totdat jy eers 'n handle het op al die vlakke van jou of al die areas van jou lewe nie. Jy hoef nie tot te wag tot ek eers, I've got it, okay, ek het dit 'n bietjie in die huwelik, ek het dit bietjie daar, ek het dit bietjie daar, okay, nou kan ek dit doen nie. Dan gaan jy dit nooit doen nie. But you have bait in the toolbox of your life to catch fish for the kingdom. Die derde ding is, hoekom doen ons dit? Because we are grateful to what God has done for us. And we love people. Hoekom? Because Jesus is love. And if He is my Lord, if He is my owner, it means that I love people as well. Dan is die vierde rede, hoekom doen ons dit? It says that we will be rewarded in heaven. We will be rewarded in heaven. Onthou, daar's net twee goed. Net twee goed wat nie saamgaan nie. Jy kan nie dit gaan doen in die hemel nie. Sonde and sharing your hope. And we are no longer slaves of sin. So wat moet ons doen? Share our hope. Share your hope. Dit kan gebeur by Pick n Pay. Kan gebeur by jou werk. Kan gebeur met die karwag. Share hope. Dis wat dit is om lig te wees. Wees die lig in die wêreld. Hoekom? Want die wêreld is hopeloos. Sal julle saamstem met dit? Is daar nie bewyse oralste dat die wêreld hopeloos is nie? Maar nou het ons hoop. Dis nou soos om te sê, we've got the cure of cancer. And we see people suffering, but we don't share the cure. Jy hoor hoe suffer mense. Jy sien die pyn waarna hulle is, but you don't give the cure. We have the cure to hopelessness. We have the cure. En nou sê God dat hy gebruik jou persoonlikheid, jou ervarings, jou vermoëns, jou talente en jou dam. Julle kan saam met my opstaan. So what was this series about? We need a great commitment
It says that I'm in with my mind, I'm in with my heart, I'm in with my resources, I'm in with my time, I'm in with my energy. Commitment. Dis wat commitment sê. Ek is bereid om my tyd, my energie, my aandag, my resources in te sit in wat? A great commitment to the great commandment and the great commission. What does the great commandment and the great commission say? Love God first. Be part of the family of God. Grow in your character. Serve the people of God. Serve the family. And share your hope to those who are hopeless. We need a great commitment to the great commandment and the great commission. Hoekom? Want ons tyd hardloop uit. Ons kan nie meer speletjies speel met compromise nie. Ons kan nie speletjies speel met compromise nie. We want Jesus to come back. We want Jesus to come back. But we also want him to say, well done, good and faithful servant. Kan ek sien? Is dit wat u wil hoor? Well done, good and faithful servant. You have run well. Hoe doen ons dit? God has given us 5 purposes. Love him supremely, above all, above everything. Then, be part of his family, because this is the body that God chose. Nie wat ons gekies het nie, en gesê het, ons wil dit graag doen, is lekker nie. Nee. This is the organism that God has chosen for his people. Dis hoekom die kerk daar is. God het dit gekies. And God said that I want to work in the earth through family. Dis hoekom wat Adam en Eva was. God wanted to work through family. Abraham en Sarah. Anders was Hagar se seun Ishmael okay. But that was compromise. God wants to work through family, and he gave us a family. And dan sê, keep growing in the character. Be like Jesus. Represent the Father by growing. Then serve, because you've been given the abilities. Serve the body of Jesus. And then share your hope and bring them back home. Bring the lost back home. Bring the lost back home. En dis die afsluiting van living with purpose. Living with purpose. Be committed to the great commandment and the great commission. Amen.